Maka na kung kagagamilo tajama tatimbang-timbang ijolo ilo kijolo apasan resa kupung ngelatal apitangi atleta mencagi atatunga-tunga kupang nari kumarin lauki puangi aling nga jallo tapuangi ingkaji agagamilo pigaw imadeci mo gaji ko papuli dito gaji nakisula-sula nari ko ujamay. Kita butuh seperti itu Pak, untuk apa? Ada rasa menghamba itu selalu hadir dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. الذي تتم بنعمته الصالحات الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إنك أنت الرسول أدى الأمانة ونصح للأمة وكشف اللهم به الغمة سيدنا وحبيبنا وأسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ilalanna iya wani madecengi yana adai kami nasitina jai pangolo makoto paropemang si matai fakatanre lori alena pung Allah Subhanahu wa taala ia angkai mapunewi ia mananna sewa-sewai si mata angkamo panapat di bolangangi koromay siagay egan na ipapinyamang dito nang kanasuro kipong ngelataalan rekengi na iyakia nasuro mi pong ngelataala sukuru kiwi pat bere na makoto parope mapapinrna aga iya angkay ipapuli ilalan na iyon sempajang ia angkay mancaji atantuang riidi mancaji set dewi allalangang mantajiset dewi aletiyang lalang asukuru kang ri ale malabik na ipuang maraja mapat direwe. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mamagi-magi sinin dapat pideceng ia angke pura ipasilin narang madeceng ilatukna makkoto parupe mang atari mangenna risese arajan nanania alat birna pong Allah Subhanahu wa taala sabari nawadingi ang kayola lete salam ariwan walino makkoto parupe malettu salam ariwan wa akhira insyaallah. Selanjutnya salawat nania mapas salama masa si matayap pangolongi ri ali suruh matapat ni pong Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siddiya nasang siddiya ata nania makkoto parupe masuru ia angkai pura ipasipulung sininna rampe-rampe madecengeri alena jadi alena tu surona pung Allah taala alena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang Allah kumpulkan kebaikan-kebaikan makhluk yang berhimpun di dalam satu makhluk. Yenatu sabakna di antara sekian banyak asanda Nabi tak meladai masahur ia naritu Muhammad. Magi Nabi tak naritalla Muhammad nasabak iur betungan na Muhammad
sininna ampe-ampe malabi na pasipulungi pong Allah Ta'ala risi dia watakali ritallai Muhammad. Maka nigi tahu mengaku umma ari nabitta melo pasilenering akat tamadecenna maka de naga gawat di malak dak na cinrolai sangadinna tuo madecenna rampe malabitna ali malabitna nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu Bapak dan Ibu kutanaiki jolo yero idi umat namoki nabitta roh umat namoki agatan ranna apa yaitu telah pak to mengaku magampalak de tapi yaitu makewatang pemelo yang ngakui mega to ditanai atan namukku puangi nakad atan naka isanna itanai agatan ranna dewi sengi magi nakua Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya kotomelo mak bicara Allah langapak kalinungan. De nagaga daraja kami namatanri. De nagaga onroa kami namalada nasappa rupatawi sangadina nariko angkatau ri akhirat matu ale na ipong Allah Ta'ala ale na suro na pong Allah Ta'ala nakada atakku si bawa umat. Allah yang mengakui kita. Muhammad yang membela kita. Maka pertanyaan yang paling besar Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya ko maminasa ki melo yang ngakui ri pong Allah Ta'ala, maminasa ki melo yang ngakui ri ale malabitna nabitta. Maka pertanyaan yang paling besar, mengaku amma ko ata, mengaku amma ko umma na iyakiya, de gaga-agaga mu patalle ilalunak katutunganmu, sangadinna anu iya angke malada na cecah na niya na baci suruh na pong Allah Ta'ala. Maka to perlu mak guru. To perlu si mata maringkalinga. Ia komelo iipat dupa bateta mancaji ata aga gau-gau na. Ia komelo iipat dupa aleta italai umma arinabita aga ronang ciri-cirinna. Maka biasa na padang ito acata, ia komelo komite to malakda melo lolongan ipatulun na niya pangakuan na puange, de gaga perlu iparisa sangadinna, itay jolo, macamoga pakkegunay wattuna. Macamoga pakkegunay wattuna. Macamoga pakkegunay watanna. Macamoga pakkegunay pappenyaman na. Nasabak magay, yeko angka to iwiring agaga, na bawa marappe iripong Allah Ta'ala, majapun na wat dinimululog at batera papujin na pun. Tapi yeko angka to, lay pambanarang agaga, na sinin na ano iya angke na jama, ano na cacay tumapapinrang isibaw tumakberewe, maka inilah orang-orang yang sejatinya akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka paling tidak, yero idi iya angke hadir ilalan na iwat ni alhamdulillah macam mana ni pakai gune watutta. Ito na tumatu sabak na pa yuko tumakat de ko matu maringa mana pa pina dinge. Yuko pada isalay ni matu iya onronge pada tumakat de na pulek ko nangi masigi majapun na maringa ni pa pina ding magay na sabak de gaga madari patana ki papenati na te kotanya dosa na iya to tudak-tudangi si pulu-pulu bicari agamai matoligang ibicara decengi maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam kumu maghfuran lakum pada tattono musalewi onremu rigau angkana purana dampangi pung Allah Ta'ala atas salat. Berapa banyak dosa-dosa yang Allah gugurkan. Saga eganna atas salat tenrita ia angke pura ipapole. Na de kapan nengka ito bakay na sabak lillah tudat ngetak mencagi Allah lagi nerak dampeng atas salat. Apalagi ipapole sempajangi. Apa itu sempajangi alina pung Allah Ta'ala muliki. Cuma napalalo mi penguli nakupak bangi. Tengkalinga moro nangi bangi.
Kumalak da tingkali nga tatap tapadakak gari. Wik kasyaga na pa kuli-kuli pak bangi Allahu Akbar timpu na bunga bang. Kepa atau kedua? Kedua atau kepa? Iya kode to salah reking. Samana kapa nga kepa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua to? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti biasa guru tapi kiri kipak magi nak kepa. Kenapa mesti kalimat takbir itu 4 kali berulang di awal panggilan salat? Ya ko napahan ito linoe pak, napahan ito mangaku ataripuan na masini ko di napapulay. Magi na kepa tabe. Ya ko biasa tayong kalinga tapakabari paring rata. Ya ko de panang katayong kalinga magi ni pakuli-kuli we kepa tanda po naman jadi pak bisa ngomandandungan ko ini. Magi ni pakuli-kuli ang kepa pak. Ripa kuli-kuli we kepa na sabak magay. Saman na makibatongi narik ko na pakuli-kuli pak bangi we kepa Allahu Akbar. Maka itu pak betong na apa sulapa non roy rupa tau tuo oli manangi. Niga te paring kali ngai pak to apa sulapa. Non roy mana te tuo. Tapi Allah lebih merinci. Maka da irapa sulapa niga je toyoli. Yang pertama toyoli asyhadu alla ilaha illallah. Ya nareko angka talupa. Pure na rampe syahada yoli ko itu kumangkali. Yoli ki itu. Niga pi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapakah yang Allah panggil dalam panggilan salat itu? Apa sulapa yang menerima peringkalingan ini pengulit ta'ala? Siapa orang-orang yang diundang? Niga tonoli pengulit ta'ala istimewa. Siapa? Orang-orang yang pernah mengatakan alene pengulit ta'ala wakku na Muhammad suruh matapak na pengulit ta'ala. Yaitu angka tau pura masyahada. Nang kalinya pak bangi nak buku-bukori agak senang. Ini kan luar biasa, Pak. Na paring kalingana kipong Allah Ta'ala rohe atakku. Iya ko iya mo japi ale kupong Allah Ta'ala. Nareko mo japi makna Muhammad surah matapakku. Lau nami. Aga na molirang. Hayya ala salat. Lau nami upapole sampajangi. Nasabak magay. Sempajangnya mencaji Allah langetung ke iri ini untuk melo si mata si wada-wada makotopor pak dupe batita mencaji ataripuan. Iya mana namanya? Elona mimbo papole sempajangi. Akad deh kan ni sempajangi. Jangan ni sempajangi lona mai. Na iya je muli kutui. Neko alene pong Allah Ta'ala mangoli pak pasti deceng na ilalanna. Ada deceng na tampu sempajangi. Hayya alal falah. Neko sempajangi mu jama de gagaru dimu. Sararop poko itu. Nasaba alene pong Allah Ta'ala mangoli. Maka ina papan pakanjaka kasak na tuduk tahi. Maka da upan. Ya pesak dian ni panguli na sampajanya ri apa sulapak na duan wali. Narioli to purai pakaragi pun. Panese maka da Muhammad surona pun diundang dengan kalimat istimewa hayya ala salah. Dijanjikan hayya ala falah. Napa makdupan yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kumulolongan itunangi ala bagam madecengi kupongi. Insya Allah.
kata ilinomu madeceng akhiratmu ya mutu sabak na kedua mengirampi Allah Akbar rimun rinna hayya alal falah. Maga ni ko madupay pa. Ya ko madupa ni deceng lino ta madupa to ni deceng akhirat ta agap pa jama-jamat ta. La ilaha illallah. Tuwa no kolino mupakaraje pa mu ajak mu pat duway na sabak magay malada na cecapung Allah Ta'ala. Yeko alenam muliko. Alenam malak ko papidecing na lengito pimunrice nga. Allah tidak senang. Maka bahagianya orang Pak adalah orang yang selalu memiliki rasa dalam istilah agama ma'iyatullah si bawa engkau tahu tu Pak de nang kena siapa pesan si bawa puan ma'iyatullah. Ini engkau Pak Ajir. Saya sama-sama dari Tanah Suci. Saya bawa beliau. Ini ada jamaah ikut tanay yang kedak kasyagan lo mak bau sapu. Aga mina padaka. Nah lecet dek ke 10 ni. Nak kadaka mana kaliwat la galak tak. Boy makanyak mitu bate na pa. Mana ka mana kaliwat la galak tolo mak bau. Aga na pau. Maklay ko witir nasang Hajar Aswad Ustaz imi tumir wa kalau natik maklay po. Idi mulika. Idi tuwak katay papilo mo ka. Todo ro. La ilaha illallah. Tapi iya ko si tengah-tengah mo, aja mo maju sapo. Aja mo maju mo si tengah-tengah, aja mo maju. Na to na agaga kimilo ipa biasanya alita, aja mo si tengah-tengah na rekodeceng. Iya na dece pa, papanoni man ni. Makoto tu sampajan ni. Nasabak sampajak deceta, aja memang na mo si tengah-tengah kamu jaman. Kaya telah mas sampaja si tengah-tengah. Itulah itu mas sampaja si tengah-tengah Pak. Alena lalungi watuh. Tuti mak peri-peri. Senangi ni alita. Senangi alita Pak. Sebab magay. Sering kita dengarkan. Bahkan ketika orang ke Tanah Suci Pak sering mendengarkan. Istaw wa'atadilu. Pada sadiyano. Wa'atadilu. Palampuri. Bahkan sering ada imam yang mengatakan. Sallu kama salatukumul muwadda'. As-sampajakku. Samanay mo para say alemu, iye naman jadi sampajak pacak kuremu. Magi nakuha Pak, baji angke atung-atungan ni. Maka orang yang beribadah sepenuh hati kepada Allah, maka inilah orang-orang yang dijanjikan dalam panggilan salat, hayya 'alal falah. Alenay pong Allah Ta'ala 477 jama-jamat. Allah yang memudahkan. Maka sempajangi Pak mencaji Allah langang itu. Mencaji Allah itu yang itu. Sempajangi mencaji Allah langang ini. Nama kanjak batita mapak dupangan Allah tekupungi. Dan niya mencaji Allah itu yang ini. Tanna podo. Madece nginangi sempajat tak macin dola tupak. Madece pangkau. Makanya tu nangis rimulan na bicaraku ang kedua agak-agak usara. Yang pertama, tanapodo madeceng letuna. Yang kedua, tanapodo madeceng atari mangena pak kasiyatta. Magi na pasilengan na sa sinin belum tentu anu letu itarima. Kapangin cedair. Belum tentu sininna anu letu itarima pa. Tapi sininna anu itarimai, insya Allah anu letu. Maka agatan ranna, iko melo kimite maka da itarima moga sampadaku kita ni pangkau katang kalaga na pinra pangkau katang. Iro sampadanya saja itana ipapole ang kalaga na pinra sipa-sipa.
Tapi deceng ia angka ipa pole matotongangnya angka nagana pinra bakal tak maka bicara. Apakah ada akhlak yang berubah? Apakah ada karakter yang berubah? Karena sejatinya yeko angka to madece tatongan napak kasihan mesti madece to patatongan napak ampe-ampena. Mesti makur ya. Karena biasa uram pi maka da kairo ko tumas sempaja katumak beresal di. Akasaki beresal lagi lena sempajangi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Haget beresal lagi ko. Yero iberesal lagi nomor lo atau pak. Yang kita beri salam ke kanan itu bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah tak kasiwat tak. Yero pak kasilalona purai itu tu nasabak beresal. Lai beresal lagi ilo doang ni tanah podo madecil letu nakupungi. Nasabak itu narekoto pura beresal lepak. Sama na tatutu ni iro nangi ebo naro catatan amal tak melo ipendre. Melo ipendre. Na tumak beresal lang sarikom mengi aja amal letu ni langit pertama na dena letu langit ketujuh. Nah sama itu kau pura kiri ngesempojat tapak perlu topat tu ilo doang na letu. Agak nak kode na letu. Ye na tu sabak na ye ko angka sempajang ipapole na pura na ijama. Ye na dega aga pinra decing ilalan na pangko ketak yakin dan percaya talepoi itu apalan na sempajat tak di na letu. Nah sabak pak kasial letu ini tu pak mapinra ampe-ampe. Pak keseleting itu maafin sifat-sifat. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita kembali belajar, Pak. Beli supaya memak guru. Maka yero ini realita Pak atau malam. Degaga agaga malat ya punai sangadin na apasan rima decit tarikuan. Dan karena Nabi ta Sallallahu alaihi wasallam angka aga-aga malada na pauruang madecing ilaw nariko si mata to pura makasiwiyang. Sering kita dengarkan imam-imam kita meminta seperti itu. Apa? Jadi angka pa aga-aga perlu dipadecengi batai tak milawi. Sering kita ingat, sering kita baca yang pertama, Allahumma inni as'alukal huda. Puakku, alenga pak dibolanga ka apakirommu makoto parupe mak jaluk. Magi nang ka apakirongnya ilobunga pak. Syekh Tantowi, kata Pandrito Kumasteri, Syekh Tantowi mantan Syekhul Azhar, narampai makada yeko angka to milawi pong Allah Ta'ala nariko bunga milawi dega aga nilo sangadin na ipuang aling nga apati ruang. Syekh Tantowi mengatakan ketika engkau meminta hidayah kepada Allah namode mutatakan ipong Allah Ta'ala anu makataye alene ipong Allah Ta'ala masoromisang anu maperluan. Karena hidayah itu penting. Yeko angka hidayah ilolonga pak mak tujuh tunanya jama-jamanya. Nasaba alena pengala ta'ala jalukaki. Maka nakung kagaga milo tajama tatimbang-timbang ijolo iloki jolo apasan resa ko pengala ta'ala. Api tangi atleta mencaji atatunga-tunga kupang nari kumarin lauki. Puangi. Aling nga jaluk tapungi. Engka aga-aga melo pigaw imadece mo gaji ko papuli. Dito gaji nakisula-sula nariko ujamay. Kita butuh seperti itu Pak untuk apa? Ada rasa menghamba itu selalu hadir dalam kehidupan. Apa ikong kagaga Pak? Mabele pula kwa paturan na pungalatala biasa tu Pak Cinay minas sabar na melo ya punya agagay. Itu terkadang hawa nafsu yang mengontrol kita, bukan iman. Akal itu tuki.
Kung kagaga malada ta cinai ta timbang-timbang idolo tanya toga cinai na pasu. Makanya kita butuh yang namanya hidayah. Kan magampang mo dito pa ipasilingan. Kaya agaga malat na ya perlu, kaya agaga malat na mencaji perlengkapan itu kehidupan. Makanya biasa makna to panditata, kung kagaga melo mo pigaw, ang kagaga melo mo pat di bola lali jolo perlu nga mo kupungulatala, puang aling nga jalo tapakiga made ceri sesi. Maka sola-sola kamu. Makanya itu hawa nafsu tepak perlu tu si mata yampi. Aja nih nampi. Upakulingi. Yetu cinna ina pasutta pa angka de cinna katujana. Kege mundo de cinna ina pasutta. Yeko ini mampi i na de cegi. Tapi ko ini nampi na panrasa ki. Contoh. Contoh ye. Biasa ki manre. Biasa. Ibu. Ye kokoyolota. Angka alikwamanu si bawa balerakko. Tega tapite. Manu alikway atau balerakko. Alikwamanu. Angka to napite balerakko. Tabi. Ta coba tatimbangi makna tanatogin na pasuk inapasuk kuminangi makilo. Eke. Makna to panditata makna gurutta. Ko angka koyolomu dua agaga molada upucina-cina. Alarapan na alikwamanu na balarakwe. Ko tappa macan nilada atimu melo mandre balarakko. O panna. Ko melo kumadeceng. O panna mumelo jeppa ibalarakwe na sabak cinamu. Ko melo ko salama apale ko icek de mu jeppa alikwai. Magay. Ko balarakwe materusi berarti muturu cinamu. Neko iro ipa biasa pak nasolani ki. Itulah gambaran kehidupan dunia. Ko angka aga maripa ijama. Makanya jama-jama tak tapaleko-leko icek dari akhirat na aja na tutu. Aga sabana yak kita orang ini amal matu nampi. Kanja pajik balerakwe. Tapi ko wandre iya balerakwa terus si balerakwe nasulagi ka. Maka pekko carana pale madecing paleko icek di ko di kwai napa mulisipe begitu. Jama-jama tak makoto tu. Denak kedaga mata aja wandre balerakwe na sabak mupoji de makna mi agama ta ale cek de ko mega ni musat ding paleko icek de betongan na ada iya amal na sabari mutak kalupar akhirat. Itu kan gambaran Pak. Pak Usman contoh. Sengkangi pengolina mak gatu si bawa joke mak jala. Dengan pite. Napoji mana ro? Napoji mana? Maka ketika mengedepankan ego, lo kamak gatu. Tapi ternyata Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, angke mukbari alena. Ko iye mi uturu dami Allah. Degaga usurosan. Angka waramparang usurosan. Tapi sapuripala. Peke batena na na sapuripala. Ketika Allah memanggilmu Allahu Akbar. Lepaskan kesibukan. Kau datang menyembah kepada Tuhan. Itu sabad na pong Allah Ta'ala pa na tumakda Allahu Akbar. Magna tumakda Allahu Akbar. Ay kumilaw ko jagaga. Aja memang na may bicu imilaw. Nasaman na di biasa pakarewe pon ni nasaba iya ko milaw ko anu tache de milaw na ro pon ni mon remilo anu na po batua ilo betu ni mo lopoy puangi aleng nga po jama-jama madece puang iko milo ki ko ciaki aja nah aga gitu ilo mo jolo minta Pak karena kenapa ko tak galan batu polek ku anu matan rewe ko to buat betu na to mabela lada
Maka minta kepada Allah, Pak, minta. Maka biasa saya sampaikan, Pak, ketika kita bangkit dari i'tidal, kita bangkit dari ruku, ya kota tatopul kurokota, kita baca apa? Rabbana lakal mil'u wa mil'u masyita min syai'in ba'du. Tapi bukankah Abdullah ibnu Umar mengajarkan bangkit dari ruku'mu ketika i'tidal, maka kau sisipkan doa di dalamnya. Apa doanya? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lino mana ngihe. Hamdan. Aling nga papenyamang, aling nga agaga iwat dingi papuli papenyamang. Katsiran. Aling memang nak mega pun. Aling ka mega. Yang ketiga, thayyiban. Aling memang nak kami nama decengi pun. Nasabak lawisang. Ye komegay na madeceng pasti mubarakun fi, pasti mak barakah. Maka minta yang banyak, Pak, minta yang besar. Jangan turunkan derajat kebesaran Allah dengan cara kita meminta yang sedikit. Kalau nggak orang parah po yang petik kesingko pakai manre, lah dodong. Alam mana kasi papedal yang penting kagana upake manres so ya Allah. Maya mucamilawi. Allah itu punya kekuasaan yang tidak terbatas, maka jangan batasi Allah dengan cara kita meminta yang tidak seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Pendre kata nama pacingnya cicap pun ada gitu. Cicap to gami. Kato biasa lucu. Ipon. Tanah podo kasi ang kapapeto to kujuk kata nama pacing ipon. Iko pole nak tanama pacing ini mani. Pole tanama pacing mate to ni. Nelausa. Makanya saya sampaikan, Pak, jangan pernah batasi kekuasaan Allah dengan cara kita berdoa. Aja. Minta. Makanya yaitu Nabi Pak ondori pak na tahu yena tu tahu Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam tempo da itaneri tahu suro na pung Allah taala iro ya kamilau ka aga makanja wilau aga mina po Nabi tak maripa maka dia kamilau ko pung okupuangnya kada ko epong aling nga de chenalino ale toka de chenna akhirat selesai. Nah sabak itu de chenalino tanreke de chenna akhirat tanri bilang. Maka jangan pernah batasi. Maka orang ketika Nabi mengajarkan, minta Allahumma inni as'alukal huda, minta agar Allah titipkan petunjuk. Ya kumat diboleh apa tiron na pung Allah Ta'ala ritungka jama-jamat tak, maka yakin dan percaya akan melahirkan yang kedua. Apa itu? Wattuqa. Pasti timakan jak batita mi tahu. Nah sebab angkai apa tiron na pung Allah Ta'ala kulalan na. Ya ko angka jama-jamat tak ipigau, jama-jama lino ijama pa. Ya ko mak diboli apa tiron na pung Allah Ta'ala, pasti timanini ki nariko angka jama-jama melo ijama. Dito gaji na dosa ko jama yi. Dito gaji na majana riko papuli. Maka na pak magampalat na jito situngan-tungan na ini sa makadano masalah ijama magampalat na. Magampalat na iya. Biasa na rampeto acata. Maka da iya na mode mulo masanrong maka da aling nga gari ago di upake-pake kasi wat di madeceng na mode mulo masanro isabani ko na timu upan na ang kaagaga mo jama na dela si Chocho si bawa chanin na atimu salaywit mana sama salah itu. Yang kedua yeko ang kaagaga mo jama saman na masini ko konite tawe timelo ko makacucuk mo jama dosa to itu. Contoh tolobot tinggi contoh loki botingnya lepadangi jenangi sapo engkau rantang. Contoh. Angka gatu rantang.
Sisan na yalir rantang, napatabot ko yun na buwan na. Magaro, mitaw ko yitay. Aja mo alay. Aja mo alay. Magay, iya ko agagama kwaro mga alay pa. Tabi, muanre bami, tapi di nun rubaraka. Magay, sabak mitaw ko kunito ko tawi, masiri ko kunita ko. Iya to siya wasangnya, iya ko ang kapak berera tawi, api tangi he, basa na balibolaki, luluran tanalaka. Iya to sini ta subu-subuy. Bandayala bandang subu. Katirisale paripan ne katirisale isu. Gore-gore yala gore-gore isu. Lawabale leki lawabale isu. Akal itu tuh manre masoko iya tapi barakana mabelay. Nela ronangnya nasabari pa Allahumma inni as'alukal huda wattuqa. Ada telak wattuqa pak. Wattuqa itu adalah rasa takut dan rasa terawasi. Samanna tinatinro ki puangi. Sama tanahnya si mata natinro puangi. Maka demi Allah, sebegitu takutnya kita, onro tahu taripung Allah Ta'ala, kalau kita punya takwa setelah mendapat hidayah, demi Allah, sininna gau-gau tak samanna tumasiri pasirin narang yotas sitina jai. Kenapa? Kita berada di dalam pengawasan Allah. Engkau CCTV kolino di. Engkau CCTV. Kemana CCTV? Magina terus CCTV, Pak Nasabah angka gaga melak dayak kita uri. Magay biasa masak kate kay runtu. Pitangi CCTV na. Di kak gago ko. Gana di makbalin. Nangkanya CCTV mo. Sedangkan yero ini rupa tawe. Pak naletoki po nga Allah Ta'ala CCTV. Agero. Inna alaikum raqibun wa atid. Ada rakib yang mencatat kebaikan. Ada atid yang mencatat keburukan. Magay ni pakai CCTV pada kutunjuk ke dari kututuo. Na sabak de na cek de tau matuk ko akhirat pak namuk kilo na pungelatalo miloto masaka. Neno pungelatalo mapagiwang. Man kaje makorpon ya kutimelo ko masaka al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya kode papalmu puas dengan saksi tanganmu dan kakimu. Putarakan CCTV na malaikat. Putarakan. Tangla siaga, tangla 2. Kita putar tangla 2 sapu. Ong katongamun. De masakan sabak catatan na malaikat ilangka. Agamnya sakar. Maka ketakwaan itulah sebenarnya yang melahirkan rasa waspada seperti itu. Kalau di dunia ada CCTV, yang mungkin rusak karena koslet, yang mungkin hilang datanya karena mati lampu, tapi catatan malaikat rakib dan atid tidak akan pernah lupa dan tercecer sedikit pun. Agamnya sakar kemana sih? Bakat dia pun atau letu oko akhirat pak nabi memang ipung Allah Ta'ala kulin. Maga pinapitaki ipung Allah Ta'ala. Falaula idza balagatil hulqum wa antum ina idzin tanzurun yakutomelo na tumatu mate pak makretu acata aja matek kari akhirat narikodi pura mana mite jolo sininna gau munapa ko mate ina tupak na cengarti ko miro imate jadi de tu gaga to miro mate pati cukup pak kitanna yo ko miro imate tau pak mesti tilala mate lo yasik magai ipanontok ki jolo sappo ite jolo he ke jolo mita he magai iya koto pura nangnya mondori de cengge pak. Na pusukul we kasih kanjak na je pelekku. Kanjak mana isana. Mapamula balega kulet tu melo ku mati we kanjak mana pa. Iya koto kanjak. Iya koto si tengah-tengah kanjak nape bunga iputaraka mapa katau-tau memen. Kita nih he, kita pelemu he. Nape menre judul na pelenge masalah meman ni. Sesan na bunga iputara ni makomo iputara na pengak mi tahu ni. Ya na tupak na cakik komelo imate magi ketakutan mereka. Mereka takut. Kenapa mereka takut? Karena ternyata gambaran-gambaran kehidupan yang ditalokkan oleh malaikat megangi jakna la iya papi de cinna wal ya'udzubillah.
Maka ikotomelo mate pak yape sabyangi akhirat itu hanyalah penghakiman. Pura memang nilai sidak jolo. Yapita memang ni jolo sabi-sabi takolino. Ia matukol letuk koko akhirat tinggal ketuk palu. Maka ina tu sabak na perlu ipakanjaki. Yang terakhir, sebab materheman nih. Yang ketiga, wal afaf. Ayat Allah wal afaf. Ia kumat di bola ni tahu ikupung Allah Ta'ala pa. Dengan takwa itu, maka kita butuh yang namanya afaf. Apa itu afaf? Tanna kodo tina piara-piara kipung Allah Ta'ala nadik na ipapuli anu na cacay. Piara-piara ka puang idi itu kasih punna puang, idi itu punna elu puang, piara-piara ka kasih puang. Jaga-jagai kapatan na podo kasi sini na jama-jama ko no dingi papuli ranutap puang. Magi ko makirupa ketika hidayah Allah telah kita punya. Ketakwaan itu telah kita miliki. Dan penjagaan Allah dari hal-hal maksiat sekecil apapun Allah telah titipkan. Maka yang keempat akan hadir. Apa yang keempat? Wal ghina majapunna nalikku pung Allah ta'alanya makinin nawari waram paramu. Iwat dingin sabari nak barakka nak kasia pak katutunget. Maka sekarang kita cek dalam kehidupan Pak. Kalau Anda ingin memiliki harta yang memiliki arti ketenangan, maka jamai anu na puji pengelatan. Tak keresongnya aleta. Jamai anu wat bingi papole renun pun. Tapi sebaliknya, ya kata pusat na i aleta talapo agagay na kaya igagar renun na pengelatan ko lalana. Maka aja na pusilengan kegay warang parhalala, kegay warang para tasintin tepat di bola. Maka jawaban ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah bisa kita jadikan sebagai kesimpulan. Ya lapat tutu ilalanda iya wani. Maka da situ ngetonganna ilalanda pakkalinona idi rupa tawe Pak. Degaga tu agaga malada yung resandre sangadina ale malabit ni pung Allah Ta'ala. Ipasandre i ati macinot tari ale malabit na pung. Ipasandre i ini nawa madecet tari ale malabit na puseway. Sebab magay ale ni pung Allah Ta'ala. Narik kumalat daki nauli. Narik kumalat daki simatan na tampay Pak. Maka buktikan. Tapak lupay. Maka da kaata ka. Tapak lupay maka da atat ka. Tapak lupay ko nabita maka da isuro na pung Allah Ta'ala iya umatmu. Sebab magay derajat kita di hadapan Allah tergantung seberapa besar usaha kita untuk mendapatkan ridho dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memagi-magi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nawaringi pung Allah Ta'ala amin cenga sunga ilalan na papide cengi. Amin cenga waramparang ilalan na at turusangi. Makoto parupemang amin cenga watang ilalan na at turue. Makoto parupemang apato kasimatata. Ri'ali malabit na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mulai yang nakapangin. Semparampi-ramping ki ilalan na iwan ni madicengi. Magi-magi pada wat di situ mana mak tumak guru. Sininna urik kadapat tujue. Majapun na pula jaluk si matani pung Allah Ta'ala. Nariko angka dua talu eri kadatap pasala. Uli ri alini itu mak bicarai. Wallahul muwafiq ila aqwamit tarik. Wabillahi taufiq wassa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.